ассалому алейкум ядагони арҷуманд. дар барномаи имрӯзаи фатҳ мо таваҷҷӯҳ мекунем ба шарҳи бозиҳои даври 12 ва 13 лигаи якуми мамлакат. хуб оғоз мекунем шарҳи худро аз бозии Моҳир ва Ҳосилот ки дар доираи даври 12 лигаи якум баргузор гардид. ин рақобат дар ноҳияи Ёвон баргузор гардид ва футболбозони Моҳир бо пироҳани рангаш зард майдондорӣ карда истоданд ва тими Ҳосилот бошад бо пироҳани рангаш кабуд. зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ба фоидаи тими Ҳосилот. Ҳосилот дар лигаи якуми мамлакат ин даста мавқеаш он қадар хуб ҳам нест. тими Ҳосилот дар зинаи нӯҳум қарор дорад бо дарёфти танҳо 17 имтиёз ва шумораи имтиёзҳои ӯ бо тими Моҳир баробар аст ва умуман Ҳосилот нимаи аввали мавсими он қадар хуб паси сар накард, зеро футболбозони даста натавонистанд ки дар зинаҳои болоӣ қарор бигиранд. имконият барои бозигарони Ҳосилот ба миён меояд, вале аз ин имкониятҳои худ Ҳосилот истифода карда наметавонад ва инҷо зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ба фоидаи тими Моҳир. Моҳир низ дастае аст ки новбаста аз оне ки голи зиёд мезанад. тим 40 гол ба самар расонидааст, дар зинаи 8 қарор дорад. 30 гол ба самар расонидааст тими Моҳир ва даста 40 гол ба тури дарвозааш сар додааст. дар миёни он дастҳое ки дар зинаҳои поёни ҷадвал қарор доранд, Моҳир нисбат ба Ҳосилот сарои камар, ҳамчунин тими Гулбук бисёртар гол ба самар расонидааст, вале он мушкилие ки дар хатти ҳимояи тими Моҳир ҳастанд ба ин даста намегузоранд то ин ки дар рафти бозиҳо даста пешсафии худро нигоҳ бидорад. хуб зарбаи кунҷӣ ба фоидаи тими Ҳосилот таъин карда шуд ва инҷо бошад аксҳуҷуми тими Моҳир оғоз мегардад. тавассути канори чап футболбозони Моҳир ба ҳуҷум мегузоранд. гириши бисёрам хуб, зарба ҷониби дарвоза дода мешавад, вале туп аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун мегардад. дар қисмати дуюм бисёртар футболбозони Моҳир ҳуҷум мекарданд. бозигарони ин даста талош мекарданд ки дар майдони худ соҳиби имтиёз ҳам бигарданд, махсусан 3 имтиёз ба даст оваранд. нимаи аввали мавсимро Моҳир бо 5 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 6 бохт ба анҷом расонид. хуб тими Моҳир кӯшиши худро идома медиҳад ва дақиқаҳои охири бозӣ низ наздик мегардиданд. ҳамон ҳисоби бозӣ кушода нашудааст ва Моҳир талош мекард ки ҳамон голи дери интизорро ба самар бирасонад. инҷо зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ба фоидаи футболбозони тими Моҳир. зарба зада мешавад ҷониби дарвоза аз ҷониби капитани Моҳир, вале зарбаи на қадар қавӣ буд ва дарвозабони Ҳосилот тавонист ки ин вазъиятро бартараф намояд. акнун имконият барои тими Ҳосилоти ноҳияи Фархор баъди баргаштанаш ба лигаи якум аввалин мавсими худро на он қадар хуб паси сар карда истодааст ва даста кӯшиш дорад ки ақаллан дар миёнаи мавсим дар миёнаи ҷадвал мавсимро ба анҷом расонад. инҷо голи хелам зеборо ба самар мерасонад футболбози Моҳир Алишер Куганов дар дақиқаи 72 ва ин яке аз голҳои зеботарини давр ба ҳисоб меравад. бубинед ки ӯ сараввал пас дода мешавад ба футболбози тими Моҳир. худи Алишер Куганов пас дод, дарвозабони Ҳосилот инҷо иштибоҳ мекунад ва баъдан Алишер Куганов дарк мекунад ки дарвозабон аз мавқеи худ берун баромадааст ва тӯбро вориди тури дарвоза мекунад. ҳамин тавр тими Моҳир пешсаф ҳам мегардад. баъд аз пешсафии худ Моҳир ҳуҷумҳои худро идома медод ва худи Алишер Куганов баъди ин голи задааш ва баъди оне ки тавонист ба дастааш 3 имтиёз оварад, беҳтарин бозингари вохӯрӣ низ эътироф ҳам гардид.
осилот бошад дар хатти ҳимоя буд. моҳир бештар тавассути канори чапи майдон ба ҳуҷум мегузашт ва талошу кӯшиши бозингарони моҳир то дақиқаҳои охири рақобат идома меёфт. футболбозони моҳир дарк мекарданд ки ҳисоби 1-0 натиҷае аст ки ба онҳо кафолати пирӯзиро намедиҳад, яъне рақиб метавонад ки дар ҳар як лаҳза натиҷаро баробар созад. аз ҳамин лиҳоз бозингарони моҳир барои задани голи дуюми худ дар рафти ин дидор талошам мекарданд. пас бозам ба канори чапи дарвоза, ба канори чапи майдон ва имконияти дигари хуби голзаниро футболбозони моҳир аз даст медиҳанд ва инҷо бошад дарвозабони моҳир кӯшиш мекунад ки инро бартараф намояд ва бо ҳисоби 1-0 моҳир ҳосилотро ноком расонад. акнун бинандагони арҷманд таваҷҷӯҳ мекунем ба дидори тимҳои панҷшер ва дастаи ваҳдат. ин дидор дар доираи даври 12-уми лигаи якуми мамлакат дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баргзор гардид. панҷшер бо пироҳани рангаш сафед бозиро доир кард ва тими ваҳдат бошад бо пироҳани рангаш сурх. хуб, футболбозони панҷшер даста айни ҳол дар ҷадвали лига якум ин тим баъди оне ки дар даври 12-ум бозии худро бо ваҳдат сипарӣ кард. қабл аз оғози бозиҳои даври 13-ум панҷшер дар зинаи чаҳорум қарор дошт бо дарёфти 19 имтиёз. шумора имтиёзҳояш бо исфара баробар буд. панҷшер талош карда истодааст ки ба дастаҳои пешсаф махсусан ба эсхата ва равшан наздик бигардад ва тими панҷшерро баъди бозиҳои даври 12-уми лига якуми мамлакат дар ҷадвал аз эсхата 6 имтиёз ҷудо мекунад. яъне 2 ғалаба агар панҷшер ба даст меоварду эсхата дар 2 бозӣ ноком мегардид, пас панҷшер ба эсхата наздикам мегардид. вале тими равшани клуб шумора имтиёзҳои ин даста 33 то ҳастанд ва дарёфт кардани равшани клуб барои панҷшер хеле ҳам кори мушкилам ҳаст ва панҷшер дар рафти бозӣ бо ваҳдат бартарӣ дошт. футболбозони даста имкониятҳои голзаниашон хеле ҳам зиёд буданд, вале мушкили панҷшер дар рафти мавсим он аст ки ҳолатҳои голзаниро хубтар бозингарони ин тим истифода карда наметавонанд. яъне имкониятҳо ҳастанд, вале панҷшер аз он имкониятҳо ба хубӣ истифода карда наметавонад. бибинед ки чӣ гуна дарвозабони ваҳдат бозӣ мекунад ва зарбаи задаи ҳамлагари панҷшер абдухалил бороновро бартараф менамояд. панҷшер ҳам тавассути канори рост, ҳам тавассути канори чап ва ҳам тавассути марказ ҳуҷум мекард ва абдухалил боронов капитани панҷшер талоши зиёд мекард дар рафти бозии мазкур. умуман панҷшер яке аз он тимҳое аст дар лига якум ки бениҳоят бозии хуби ҳуҷумкорро нишон медиҳад, аммо дар рафти мавсим дастаи панҷшер он қадар дар задани гол муваффақ нест. танҳо 25 гол ба сама расонидааст панҷшер қабл аз оғози бозиҳои даври 13-уми лига якуми мамлакат, вале дар миёни равшани клуб, эсхата, исфара ва ваҳдат панҷшер тиме аст ки ба дарвозааш танҳо 15 гол сар додааст ва ин яке аз бартариҳои панҷшер ба ҳисоб меравад. хатти ҳимояи панҷшер хеле ҳам қавӣ аст нисбат ба дигар дастаҳои пешсафи лига якуми мамлакат. бозигарони ваҳдат бештар аз аксилҳуҷумҳо истифода мебурданд. дар рафти як чунин аксилҳуҷум имконият ба миён меояд барои бозигарони тими ваҳдат, вале футболбозони ваҳдат аз ин имконияти худ истифода карда наметавонанд ва тими ваҳдат дар ин дидор бештар таваҷҷӯҳ дошт ба хатти ҳимояи худ, зеро панҷшер аз дақиқаҳои аввал пурра дар хатти ҳамла қарор дошт. бозигарони ин тим талоши зиёд мекарданд, махсусан чӣ гуна ки гуфтам абдухалил боронов бибинед чӣ гуна имкониятҳоро дорад ин даста, ин футболбоз, вале аз он имкониятҳо истифода карда наметавонад.
باز هم عبدالخلیل بورانوف باز هم او پاس میدهد و با همین بازی با حساب 0-0 به انجام میرسد. اکنون توجه میکنیم به ناحیه فرخور. تیم حاصلات در بازی بر مقابل سرای کمر. این رقابت در دوره دوری 12 لیگ مملکت برگزار کرده بود در ناحیه فرخور و حاصلات چگونه که قبلا اشاره کردیم دسته در نهایی پایانی جدول قرار دارد. بازان حاصلات با پیراهن رنگش کبود بازی کردن سر رنگش سوخت و حاصلات اولین شده با زدن گل به دست یافت. در دقیقه 14 دیوار اسرائیلی سومون حاصل بازی رو کشید. ضربه‌اش به کنار چپ دروازه ضربه زد اسرائیلی سومون با اون توانست که با زدن گل دست یافت. حاصلات فاول بود در آغاز دیدار. معظم فاولی آنها بود که آن بازیگران این دسته در دقیقه 14 گل زدند. بعد هجوم‌های دسته ادامه یافت و تلاش هم می‌کردند بازیگران حاصلات این وقت از ضربه جریمه‌ای امکانیت فراهم برای تیم حاصلات ولی بعد از بین میره. در قسمت دوم نیز حاصلات فاول بود. فاول تر به این نکته چگونه برای حاصلات از دست دادند. سرای کمر باشد در خط حمایه بود و دسته تو دقیقه آخری بازی موقعیت خود رو منتظر میگردید اشتباهی رقیب رو در خط حمایه و بیشتر فوتبالبازان سرای کمر از پرتافت استفاده می‌بردند و تیم حاصلات باشد می‌بیند که قریب تمام بازیگران خود در خط حمله قرار می‌گیرد و تلاش بازیگران حاصلات برای زدن گل دوم بود و دسته شیام می‌کرد برای زدن گل دوم خود. امکانیت هم داشت. خداوندی دسته سرای کمر خیلی زیاد با چشم می‌رسید در هفته این دیدار ولی از یگان وضعیت معمولی تیم حاصلات استفاده کرده نتوانست هرچند که بوده. اینجا توپ در نزدیکی جریمه‌گاه سرای کمر گرفته میشه ولی آخرین فرصت نمایندگی سرای کمر توانست که این حالت رو برطرف نماید و بعدا خود سرای کمر با هجوم می‌گیرد پس به کنار چپ جریمه‌گاه حاصلات و داور اشاره می‌کند که پایده بازی بر مقابل دروازه‌بان حاصلات جانب سرای کمر اعلام کرده شد. فشار می‌آورند فوتبالبازان سرای کمر و دروازه‌بان حاصلات با سطح عالی بازی می‌کند. در این دیدار سیدعلی سفرعلی بازیگر حاصلات بهترین دانسته شد. توپ تلاش بازیگران حاصلات ادامه می‌کرد و در دقیقه آخری بازی نزدیک می‌گردید. حساب یک بر صفر به فایده حاصلات بود ولی در دقیقه 75 صاحب جان بهابوف در همین حالت می‌بیند که چگونه ضربه می‌زند او و توانست که حساب رو 1-1 نماید. منتظر گردید موقع درست فرصت مساعد رو پیدا کرد و حساب رو 1-1 نمود در دقیقه 75. اکنون 15 دقیقه دیگر بود برای هم بازیگران حاصلات و هم سرای کمر تا اینکه بعد از انجام این رقابت صاحب 3 امتیاز بشود. توسط کنار راست میدان حاصلات به هجوم می‌گذارد پس به مرکز توپ می‌بیند که تیر دروازه بر می‌خورد و اینجا بخت برای بازیگران سرای کمر خواندید که توپ به تیر دروازه برخورد وگرنه حساب 2-1 به فایده تیم حاصلات می‌گردید و حاصلات می‌توانست که غلبه خیلی مهمی خود را در لیگ یکم دست یابد. باز هم یک موقعیت دیگر برای حاصلات بعد از نزد دروازه
چنین امکانات خوب رو فوتبال‌بازان حسیلوت استفاده کرده نمیتوانند فشار می‌آورد حسیلوت در دقایق اخیری رقابت مذکور پایه بازی اینجا ویران میگردد و این یکی از آخرین امکانات برای حسیلوت به حساب می‌رود. ضربه داده می‌شود و دروازه‌بان سرای کمر این حالت رو برطرف می‌کند. بعد از برابر شدن ایسوم حسیلوت فشارش دوچند گردید امکانات گلزنی نیز زیاد و میان آمدن برای فوتبال‌بازان حسیلوت ولی آنها از امکانات خود استفاده کردن نتوانستند و سرای کمر توانست که در دقایق باقی مانده در خط حمایه خیلی هم استوار هم بازی کند و حتی بازیگران سرای کمر گل هم زدند ولی با سبب افساید این گل بیکار هم کرده شد. اگر افساید نمی بود در این دیدار سرای کمر می توانست که با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد ولی فوتبالبازی سرای کمر در حالت نوبازی قرار داشت و گل از جانب داور قبول نگردید. حسیلوت نوبت توسط مرکز اکنون به هجوم می‌گذرد. باز هم قاعده بازی ویران شد. از حد زیاد بازیگران سرای کمر قاعده بازی رو ویران می‌کردند. این توپ به تیری دروازه برمیخورد. این نوبت با کنار راستی دروازه ضربه زده شد و توپ تیری دروازه برمیخورد و از میدان بیرون می‌گردد. با این گونه قاعده ویران‌کنی زیاد در رفت این واقعی اومد کارت سرخ نشد بیشتر کارت زرد نشده شد و همینطور بازی یک بر یک سرای کمر به انجام رسید. چمپیونات تاجیکستان در لیگ یکم آغاز یافت. ما یکم بازیمون در میدان خود با کمانده تیم سرای کمر ناحیه 5 واخوری گذراندیم. هرچند که برتری در طرف تیم ما بود، کمانده حسیلوت هم بود، اما بازی با حساب 1-1 دورنگ انجام یافت و در آخر بازی یک خطاگی به گل آورده رسوند برای همین بازی 1-1 شد. بسیاری حالت‌های گلزنی را نفران ما مثال بازیگران ما استفاده برده نتونستند. برای همین کوشش میکنیم که ای جایسه با همین طرف ده کار کنیم. وقت میانگان ارجمند در دور 12 یکی از بازی‌های جالب دیدنی این رقابت میان روشن کلوب و موهیر بود. بیدکنون توجه میکنیم به شرح این دیدار که شماره زیادی گل رو به ثمر رسانده شد در رفت واقعی مذکور. من در دیداری که عین حال تماشا داریم در عموم 9 گل به ثمر رسانده شد. بازی یکی از بازی‌های جالب‌ترین نه تنها دور 12 بلکه میتوانیم بگیم که نیمه اولی موسم به حساب می‌رود. روشن کلوب فعال بود از دقیقه اول ولی موهیر در رفت بازی مذکور با روشن مشکلی زیاد هم ایجاد کرد و فوتبال‌بازان موهیر در عکس هجوم بنیاد خطرناک بازی می‌کردند و اون موقع آزادی که برای فوتبال‌بازان موهیر به میان می‌آمد در رفت دیدار بازیگران این دسته توانستند که از من ضعیفی خط حمایه روشن کلوب در رفت این دیدار استفاده برند. خوب با هجوم می‌گذارد روشن کلوب. ضربه نوروز رستموف را می‌بینیم جانب دروازه. ضربه را دروازه‌بان برطرف می‌کند. بازیگزاری می‌کنند فوتبال‌بازان روشن کلوب و توپ با تیری دروازه برمیخورد و اینجا حمایتگر این ولاد رو برطرف کرد. امکانات گلزنی برای فوتبال‌بازان روشن کلوب بود در آغاز دیدار ولی میگویند که اگر گل نزنی حتما با دسته تو گل میزنند. همینطور هم گاردید و ببینید که چگونه گل زیبا رو علیشیر کوکانوف در دقیقه 20 به ثمر رساند. بازیگر مذکور در بازی با حسیلوت نیز گل زده بود، گل زیبا و در این دور نیز با زدن گل دست یافت. نباید با دروازه روشن کلوب گل زد.
حساب در رقم 0-1 با فایده تیم موهیر میگردد و روشن اکنون برای برابر کردن حساب با پیش میرود و در دقیقه 22 باشد بعد از 2 دقیقه با فوتبالان روشن کلوب میسر گردید و سفرعلی کریموف که حساب رو برابر نماید یکی از بازیکنان با تجربه روشن کلوب حساب رو برابر کرد. اینجا نوروز رستموف ضربه زد دروازه‌بان موهیر این حالت رو برطرف نمود و بعدا با نزد سفرعلی کریموف و سفرعلی کریموف مشارکت توانست که حساب رو برابر کرد. از مرکز میدان باز هم موهیر بازی رو آغاز میکند. روشن کلوب با هجوم میرود امکانات نوبتی برای فوتبالبازان میزبان ولی اینجا ضربه زدن نتوانست فوتبالبازی روشن و باز یک کامبیناسیون دیگر این نوبت ضربه نوروز رستموف نوانیق است. پرتاب کرده می شود با داخل جریمه‌گاه تیم موهیر امکانات ضربه‌زنی هست. باز هم ضربه و باز هم نوانیق ضربه نوانیق میزنه فوتبالبازان روشن کلوب و اینجا موهیر با عکس الهجوم میگذارد ضربه میادگر خلل رسانید به فوتبالباز موهیر تا اینکه ضربه آراه زند. سفرعلی کریموف اینجا در خط حمله قرار دارد. پاس داده می شود به مرکز. نوروز رستموف در مرکز قرار داشت ولی با دروازه‌بان امکانیت نمی‌دهد. ضربه خیلی قوی بود سفرعلی کریموف و این نوبت به یک مشکلی حمایتگران موهیر توپ را از نزد دروازه دسته‌شان دور می‌کند. چی نظر قوی داده شد و دو مرتبه دروازه‌بان موهیر توانست که سیو انجام بده. باز هم پاس از کنار باز هم ضربه نوروز رستموف یکی از فوتبالبازان فاول در هفته نیمه اول نوروز رستموف بود و عموما بعدی دوباره آمدنش با روشن کلوب نوروز رستموف خیلی هم گلی بسیار به ثمر می‌رساند و یکی از بهترین فوتبالبازان روشن کلوب با ایسور می‌رود. توسط مرکز اکنون روشن با هجوم می‌گذارد. پاس با نوروز رستموف از میادگر می‌گذارد و در دقیقه 42 3 دقیقه مانده تا خاتمه وقت اساسی دیدار نوروز رستموف روشن رو پیش صف می‌کند. بعد گل علیشیر کوگانوف روشن کلوب با زدن 2 گل دست می‌یابد و همینطور حساب 2-1 می‌شود. ببینید او از حمایتگر گذشت و نزد دروازه برآمد و توپ با کناری راست دروازه رفت. حلقه در نیمه اول روشن کلوب پیش صف هم گردید. موهیر باشد با هجوم می‌گذشت. اینجا فوتبالبازان موهیر تلاش کردند توپ با پهلوی دروازه بر می‌خورد. هجوم موهیر ادامه دارد ولی در آخرین لحظه باشد ضربه فرار زده نشد. امکانات آخرین موهیر در نیمه اولی بازی بود و همینطور نیمه اول با حساب 2-1 با فایده روشن کلوب به انجام می‌رسد. قسمت دوم جلوتر از نیمه اول صورت گرفت. روشن کلوب قسمت دوم آغاز کرد و موهیر باشد در حال با هجوم می‌گذارد و در دقیقه 47 فوتبالبازان موهیر حساب را برابر می‌کنند. مؤلف گل می‌گردد بهرآور حلیموف. پس از مرکز از کنار راست بود. اینجا ببینید که حمایتگر به توپ نمی‌رسد. حمایتگران روشن کلوب در موقع درست قرار گرفتند و بهرآور حلیموف توانست که حساب را برابر کند. بهرآور حلیموف در یاد مخلصان و بازیگران روشن کلوب در هفته این دیدار ماند زیرا او توانست که در دقیقه 60 بازی حساب 3 برد کند
голи дуюми худро ин филобоз ба самар расонид. Дубл кард дар қисмати дуюм ва Моҳир акнун пешсар мешавад. ҳисоб 3-2 ба фоидаи Моҳир аст. ва Равшани Кулоб бошад. Дастаи мазкур дар рафти мавсим нишон дода истодааст ки ба зудӣ таслим намегардад. ва дарҳол филобозони Равшан кӯшиш карданд ки ҳисобро баробар намоянд. ва аниқтараш дар дақиқаи 70-уми рақобат баъд аз 10 дақиқае ки Моҳир пешсар гардид, Равшани Кулоб имконият пайдо кард ки ҳисобро баробар намояд, вале қабл аз ин Моҳир ба аксулҳуҷум гузашт ва инҷо имконияти хуби дозанӣ барои филобозони Моҳир буд ва садде ки гузошт ҳимоятгари Равшани Кулоб боиси он гардид ки тӯб аз майдон берун шавад. баъди ин ҳолат Равшан дарк кард ки бояд ба ҳуҷум гузарад, зеро Моҳир нишон дод ки чӣ гуна дар аксулҳуҷумҳо хатарнок аст ва Наврӯз Рустамов ҳисобро 3-3 мекунад. ва мисли Баҳровар Ҳалимов Наврӯз Рустамов низ дубл менамояд ва қомати баландаш ба Наврӯз Рустамов кӯмак расонид. ӯ бубинед ки баъди партов даст канори чап тавонист ки ҳисобро 3-3 намояд. ҳисоб 3-3 шуд. Равшан акнун барои задани голи чаҳороми худ талош мекард. ба ҳуҷум гузашт. зарба дар забони Моҳир ин ҳолатро бартараф мекунад. ва Моҳир бошад. ва бозам барои пешсаф шудан талош менамуд. пас ба канори рост ва Баҳровар Ҳалимов дар дақиқаи 73-ум ҳисобро 4-3 мекунад. хетрик анҷом медиҳад Баҳровар Ҳалимов. дар қисмати дуюм ба задани 3 гол даст меёбад ин ҳамлагари Моҳир ва Моҳир маротибаи сеюм пешсар мешавад дар рафти дидори мазкур. Равшан акнун боз ҳам маҷбур аст ки ҳисобро баробар кунад. ин навбат тавассути ҳимоятгарон ҳуҷуми Равшани Кулоб оғоз мегардад. Сафаралӣ Каримов тӯбро ба канор равон мекунад. инҷо имконият зарбазанӣ ҳаст. худи Сафаралӣ Каримов қарор мебарорад ки бояд зарба занад ва дар дақиқаи 78-ум ҳисоб 4-4 мешавад. аллакай мухлисон шоҳиди 8 гол гардиданд ва бубинед ки бӯзии Равшани Кулоб ва Моҳир чӣ гуна ҷӯлӣ будидани сурат гирифт дар 12-уми лигаи якум. 4-4 ва дақиқаи охири бозӣ аст. филобозони Равшани Кулоб талош доранд барои задани голи панҷуми худ, голи ғалабаовар. боз ҳам ҳуҷум тавассути канор ва мураббат зарбаи ноанӣ зада мешавад. 2 дақиқа илова карда шуд ба вақти асосии дидори мазкур. Равшан дар хати ҳамла қарор дошт. зарбаи боз ҳам ҷониби дароза ва боз ҳам ноанӣ. охирин лаҳзаҳои бозӣ аст. партов карда мешавад аз ҷониби Сафаралӣ Каримов. ин ҳолатро ҳимоятгарони Моҳир бартараф менамоянд ва бо тамоми ҳайати худ Равшани Кулоб дар хати ҳамла буд ва инҷо имконият пайдо мекунад Моҳир то ин ки ба аксулҳуҷум гузарад. варди ҷаримавор мешаванд филобозони Моҳир, вале ба осонӣ ҳимоятгари Равшани Кулоб тавонист ки ин ҳолатро бартараф намояд. дарҳол Равшан ба аксулҳуҷум мегузарад ва инҷо қодир бозӣ вайронам мегардад. ин охирин имконият барои филобозони Равшани Кулоб ба ҳисоб меравад. рафти дигар Сафаралӣ Каримов дар назди тӯб қарор мегирад. партофти Сафаралӣ Каримов дарвозабон мебинед ки худам хуб вардабон мекунад ва ин ҳолатро бартараф менамояд. вақт буд барои филобозони Равшани Кулоб доир шуда мекунад ки инҷо боидаи бозӣ вайрона гардидааст ва бозигари Равшан найрангбозӣ ҳам кард.
карда буд. Зафарали Каримов бештари ҳуҷумҳои дастаашро оғоз мекард. Навбади тӯбро ба камери рост равон мекунад ва боз як имконоти дигар барои бозигарони Равшан мебинад ки баъд аз 4 гардидани ҳисоб Равшан зиёда аз 4 имконоти дигарро истифода намекунад. Вобаста аз ин Равшан бозони даста то ба охир талош карданд, таслим нагардиданд ва он имконоте ки дар сониҳаҳои охири бозӣ буд аз он истифода бурда тавонистанд голи панҷуми худро ба самар расонанд ва муаллифи голи панҷум Ҳасан Рустамов медавонад. Дар бозии ҷолиб будани Равшани Тиллобозҳо 5 бар 4 бар Моҳир пирӯз мегардад. бори дигар голзадаи Ҳасан Рустамов мебинем ки дар дақиқаи дуюм илова кард ва ба самар расонд. фурсат хеле ҳам кам буд барои Моҳир то ин ки ҳисобро баробар намояд. Равшан бошад дар талоши задани голи шашуми хуб буд ва ин ҳуҷум бенатиҷа барои Равшани Талоб ба анҷом мерасад. бояд гӯем ки бозие ки мо ҳозир гузаронем бо дастаи Равшан мо ҳаминро фаҳмидем ки бозии мо нав бозигарои мо ба худ омаданд. баъд аз он бозиҳое ки мо пеш гузарондем бози мо аз даст бозигарои худамон ҳамашон ризоем. фақат дар оянда рӯзҳои наздик мо бо дастаи ҳосилоти фархор дар майдони худ ба як хулосаи муайян баромада боз бозигамон дигар хел мешавад. хат дар оянда баъд ба ғайр аз ин ман ҳамин гуфтанам ки ба дастаи Равшани Кулоб барои ғалабае ки онҳо карданд табрик. бозии мо буд моментҳое буд ки мо бояд аз он моментҳо истифода мебурдем. акнун натонистанд моментҳо истифода, чунки бозӣ тамоман ҳар ду даста дар ин рӯз бозиga аъло сифати нишон доданд. акнун янагони арҷманд ба бозии ҳулбуки ноҳияи восе ва панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки ин дидор дар ноҳияи восе баргузор гардид. барои ҳар ду даста ин рақобат хеле муҳим буд. рақобати мазкур дар доираи даври 13-уми Лигаи Якум баргузор шуд. ҳулбук бо пироҳани рангаш сафед майдондорӣ кард ва панҷшер бошад бо пироҳани рангаш сабз. хуб, ҳуҷуми тими ҳулбукро дидем дар оғози дидор ки бенатиҷа хатм гардид. тими ҳулбук қабл аз оғози ин дидор дар зинаи шашум қарор дошт бо дарёфти 17 имтиёз ва панҷшер бошад бо 19 имтиёз дар зинаи чаҳорум буд. футболбозони ҳулбук боз ҳам ба ҳуҷум мегузаранд. ин ба тавассути канори рости майдон шогирдони Қаноат Латифов талош мекарданд то ин ки аввалин шуда ба задани гол даст ёбанд. имкониятҳо ҳам буд барои футболбозони ҳулбук дар оғози рақобат, вале аз имкониятҳои худ футболбозони ҳулбук истифода карда натавонистанд ва Абдухалил Боронов тӯбро хост ба канори рост равон намояд, вале инҷо иштибоҳ ҳам мекунад. дар канори рост ҳам дастааш пасро мунтазир буд, вале партофти Абдухалил Боронов он қадар аниқ набуд. ирсол ба канори рости дароза карда мешавад. инҷо имконият барои бозигарони ҳулбук ба миён меояд, вале дарвозабон ва ҳимоятгарони панҷшер хеле ҳам хуб бозӣ карданд ва тавонистанд ки ин ҳолатро бартараф намоянд. аз канор пас дода мешавад ба дохили ҷаримагоҳи ҳулбук. як усули ғайриоддӣ хост футболбози панҷшер зарба занад, вале муваффақ нагардид ва панҷшер баъд аз фаъолии ҳулбук оҳиста оҳиста ба худ омад ва дар дақиқаи 17-ум Абдухалил Боронов капитани панҷшер тавонист ки ба задани гол даст ёбад ва ҳисоб 0-1 ба фоидаи тими
панчер ҳам гардид. Инҷо бори дигар голи мазкур ба мо шумо нишон дода мешавад ки пас аз канор буд ва футболбози панчер тавонист ки ҳисобро кушояд. баъд аз фаъолӣ баъд аз пешсафӣ акнун панчер улбук фаъолтар гардид, вале мушкили тими улбук дар он буд ки онҳо аз бештари имкониятҳои худ истифода карда наметавонистанд. панчер низамин мушкилиро дорад ва инҷо зарбаи кунҷӣ таъин карда мешавад ба фоидаи тими улбук. зарба зада мешавад, вале зарба ноаниқ аст. пас ба маркази майдон аст. зарба берун аз ҷаримагол. зарбаи хуб ҳам иҷро гардид. сармураббии панчер аз он розӣ аст ки гузоштанд то ин ки зарба дода шавад ва дар дақиқаи 36-ум Аваз Қамчинов ҳисобро баробар мекунад. 1-1 мегардад ҳисоби Дидор. инҷо нофаҳмӣ миёни футболбозон аст. умуман дар рафти дидори мазкур якчанд маротиба корти зард ҳам нишон дода шуд ба бозингарон ва инҷо як бозингари улбук дар ҳолати нобозӣ буд, вале Аваз Қамчинов дар ҳолати бозӣ қарор дошт. Самин Лиёз инҷо гол ҳисоб карда мешавад ва аз аввали бозӣ маълум буд ки дастаи мо бартарӣ мекард. бозии хуб нишон додан. аз оғози бозиро ба дасти худ гирифтанд. 1-0 бурида ҳисоб будем ва дар охири қисми якум камтар бачаҳо худро гум кардан голро сар додем. лекин ба наворо дидан дар кор ин голе ки дастаи мо сар дод аз ҳисоби мо фикри мо ки ҳолати нобозӣ буд. инро дидан дар кор ду бозингар ҳолати нобозӣ буд, аммо доварон инро нигоҳ накардан ё ки мо хато мекунем. лекин инро ба навор як бор дигар дидан дар кора. қисми дуюм бозӣ ҳам дар дасти мо буд, бартари дастаи мо буд. хеле бачаҳо хуб бозӣ кардан. ягона камбудӣ ҳамин аст ки мо мегӯем чанд бозиҳои мо шансҳои голзаниро истифода намебарем. имрӯз ҳам шансҳои голзанӣ бисёр буд. ҳар як дастае ки дар лигаи якум баромад карда истодааст, фикр мекунам ки ҳама барои баромадан бар лигаи олӣ омодаанд ва ногуфта намонад ки ин хел чемпионати завқовар, шавқовар дар ҳамин соли 2020 дар лигаи якум гузашта истодааст ва новобаста аз он ки даста дар ҷои нуҳум бошаду даҳум ё ки сеюм ҳаракат карда истодааст ки ба ҷои гӯем ки ба ҷои дуюм сеюм барояд. акнун охирин бозӣ дар шаҳри мо ин дидори Ваҳдат ва Исфара аст. дар варзишгоҳи марказии Ваҳдат ин дидор баргузор гардид дар дораи даври 13-уми лигаи якуми мамлакат. баъди оне ки тими Ваҳдат бозии худро бо панчер бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расонид. аста дар зинаи ҳафтум қарор дошт бо 16 имтиёз ва тими Исфара бошад дар даври 13-ум дар даври 12-ум бозии худро бо Шоҳмансур доир кард ва натавонист ки ба дастаи заифтарини мамлакат гол бизанад. он охирӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид ва дар сурати пирӯз гардидан тими Ваҳдат метавонист ки бо касби 19 имтиёз ба зинаи чаҳорум барояд ва Исфара агар пирӯз мегардид даста ба тими Эсхата наздик мешуд. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳолатҳои бозии мазкур ки дар Ваҳдат сурат гирифт ин дидор. аз оғози дидор бозигарони Ваҳдат бартарӣ доштанд ва дар дақиқаи сеюм Сӯроб Асоев тавонист ки Ваҳдатро пешсаф намояд баъд аз оне ки пас дода шуд аз аут. рост ту ба дохили ҷаримагоҳ раво карда шуд ва Сӯроб Асоев ҳисоби бозиро кушод дар дақиқаи сеюм.
وحدت وادی پیشرفت شدنش باز هم با هجوم میگذارد در عکس هجوم فیلموزانی وحدت برای حساب رو 2-0 کردن امکانات هم پیدا میکردند چنین یک امکانات رو از دست دادند ولی وحدت تلاش میکرد کوشش میکرد تا اینکه بر مقابل یکی از تیم‌های پیشرفت لیگ یکم مملکت در میدان خود نتیجه بسیار خوب رو نشان میدهد و اینجا قاعده بازی ویران میگردد ضربه جریمه‌ای با فایده تیم وحدت است. خوب توجه میکنیم که وحدت چگونه این امکاناتی خود را استفاده میکند. حالت معمولی دو بازیگر وحدت در نزد توپ قرار دارند. پرتاب کرده می شود. نه ضربه است راست جانبی دروازه ضربه داده می شود ولی نانیق باز هم قاعده ویران کنی اکنون در کناری راستی میدان قاعده بازی ویران می شود و این نوبت یک بازیگر وحدت در نزد توپ قرار میگیرد و دروازه‌بان اسفره باشد برای برطرف کردن نوبت مذکور آماده هم میگردد. در حالت قبلی دیدیم که ضربه زده شد. این نوبت اگر ضربه زده شود مسافه نزدیکتر است ولی باز هم ضربه و می‌بینید که دروازه‌بان چگونه اشتباه می‌کند و در دقیقه 16 محسن قاسموف حساب رو 2-0 می‌نماید. اشتباهی حداقل دروازه‌بان تیم وحدت بچه‌اش می‌رسد ببینید افتاد نیست با او خلل می‌رساند ولی او به نزد توپ آمد خواست توپ با دستانش بگیرد اما نتوانست و توپ وارد توری دروازه گردید. بعد از 2-0 کردن حساب اسفره کمک فاولتر گردید و لوبزان اسفره خواستند که با بازی برگردند ولی وحدت در آغاز دیدار خیلی هم استوار بازی میکرد نه در خط حمایه و نه در خط حمله. باز هم هجوم توسط کنار راست میدان پاس می‌یابد و مرکز داده میشود و فیروز رحمتوف حساب رو 3-0 میکند. در دقیقه 22 ملکه حساب 3-0 رو در 22 دقیقه وحدت با زدن 3 گل دست می‌یابد. از آغاز این هجوم را توجه میکنیم حمایتگر ببینید این هجوم را آغاز میکند پاس میدهد و نیمه میدان و در موقع آزاد قرار داشت فوتبالبازی وحدت حمایتگران مرکزی اسفره از دست داده بودند و وحدت توانست که با نتیجه 3-0 پیشرفت بگردد. حسن اسفره برای به بازی برگشتن امکانات پیدا میکند و مدیربک مامیروف در دقیقه 36 حساب رو 1-3 میکند. اولا این گل با حساب گرفته نمیشود مساوی افساید ولی بعدا بعد مشورت داور قرار قبول میکند که گل مذکور رو با حساب گیرد. 1-3 میگردد حسابی بازی. رفته نیمه اول در دقیقه 36 پس اون فوتبالبازان تیم وحدت نامستعدانی که در نیمه اول کوشش میکردند دیگر گل زدن نتوانستند و بعداً در دقیقه 47 منترش در آغاز قسمت دوم فردوسی فیض‌زاده توانست که حساب رو 4-1 نماید. وحدت باز هم برتری 3 گل‌های خود رو دوباره تامین نمود. حمایتگر اسفره با توپ رسیدن نتوانست. فردوسی فیض‌زاده توانست که با یک ضربه خود به کنار چپ دروازه حساب رو 4-1 کند. در دقیقه آخری بازی باشد وحدت توانست که باز یک گل دیگر رو به ثمر برساند. دلیر ریزویف مؤلف گل وحدت شد و همینطور بازی با حساب 5-1 با فایده وحدت انجام رسید. بار دیگر گلی زده رو میبینیم که چگونه از کنار چپ با هجوم گذاشت. دلیر ریزویف
дар канори рост пасро аз ҳамдастааш мунтазир шуд ва тавонисти голи худро ба самар расонд. исфара бошад талошам мекард голи дуюми худро ба самар мерасонд, вале бозӣ 2-5 бар 1 ва фоидаи ваҳдат мамнун расид ва ваҳдат тавонист ки ғалабаи худро ба даст оварад. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои бозии даври бозиҳои даври 13-ум. Шоҳмансур аз Равшани Зафаровӣ бо ҳисоби 1-4 ноком гардид. Балхчӣ бошад аз Равшани клуб бо ҳисоби 2-1 ноком шуд. дар ҷадвал бошад Равшани клуб ҳамон садрнишин аст бо 33 имтиёз. Шоҳмансур бошад дар зинаи охирин бо 2 имтиёз қарор дорад. тимҳои Эсхата ва Панҷшер фишор оварда истоданд ба тими Равшани клуб. Исфара, Ваҳдат ва Равшани Зафаровӣ бошанд айни ҳол 19 имтиёзи дар ҳисоби худ доранд. бозиҳои даври 14-ум рӯзҳои 10 ва 11 сентябр ба анҷом доир мегарданд ва албатта дидори марказӣ дидори Эсхата Муҳир ва Исфара Улбук ба ҳисоб меравад. хуб, ба омор таваҷҷӯҳ мекунем. се бозӣ бо пирӯзии мизбонон ба анҷом расид дар даври 13-уми Лигаи Якуми мамлакат. ду бозӣ бошад бо пирӯзии меҳмонон хатм гардид дар ин давр. Эсхата ва тими Равшани Зафаробод тавонистанд ки дар сафар пирӯзии худро ба даст оваранд. як бозӣ бо натиҷаи мусовӣ, ин дидори Панҷшер буд ки бо ҳисоби 1-1 хатм гардид. дуоздаҳ гол дар қисми якуми рақобатҳо ба самар расонида шуд дар 6 рӯзе ки паси сар гардид. албатта шумораи зиёди голҳо дар бозии Ваҳдату Исфара ба самар расонида шуданд. Дар даври мазкур 9 гол дар қисми дуюм. дар қисми дуюми рақобатҳо камтар голбозон гол доданд. голбозони мизбон тавонистанд ки дар ин давр 11 гол ба самар бирасонанд. умуман Ваҳдат, тими Барқчӣ тавонистанд ки ба даст оваранд. меҳмонон бошанд 10 гол заданд, 1 гол камтар голбозони меҳмон нисбат ба тимҳои мизбон ба самар расониданд дар даври 13. дар умум 21 гол ба самар расонида шуд. умуман ҳар як даври Лигаи Якум сергол аст ва ин мавсим дар Лигаи Якум хелам ҷолиб дидани сурат гирифта истодааст. 23 корти зард дар рафти тамоми бозиҳои даври 13 нишон дода шуд ва танҳо як корти сурх ин бозии тими Барқчӣ буд ки Искандер Бобокалон дар бозии бо Равшани клуб дар дақиқаи 21 аз майдон ронда шуд. хуб, бинандагони арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фатҳ ба анҷом мерасад ки шуморо бо натиҷаи бозиҳо ошно сохтем ва ҳамчунин таваҷҷӯҳ кардем ба шарҳи бозиҳои даври 12 ва 13 Лигаи Якуми мамлакат. ташаккур барои диққататон. тӯли дақиқаҳо будам бо шумо Фардони Шарифзод. хайр, то ҳафтаи дигар шоду пирӯз бошед.